Pini Jakong ni Pai Kri Hiniar ni Anerlo por Pai Isia por Malong pen BJP East Karbi Anglong Sai He Malong Mass joining mate armu chepa ok amai kedeng pon. Bang solong APHLC la pen Congress asong pen bang pharo hinira bang kep abang phwa bang phia tu methang asong aphan ning ka che theka bia jok BJP asong along chingbedun. Labang so mass joining aja megalong abarim Minister Khorsing Intia supomate kedam tang Karbi Anglong Autonomous Council kidigalong Korkanthi constituency Congress asong pen karjabdun. Sarjing ing tisitame Congress asong aphan ning ka che theka bia jok BJP ke charipon Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ke claim kedam ke me thekdun long si songalong claim rapid ari sangho tum pen BJP asongalong chingbedun. Bangke hoklo nili kedam tang MSC tilekut nili Korkanthi homosti pen Congress candidate koi pe je nili chepati dumlo sidam nili ada bangke haiwude de lo sidam nili ni pini dak BJP long bangke join bangke nili remdet ajoni pen sike bangke kali nitum dadak district Congress long itu ketaman kiciun ketaman lam kecok je ketaman niom niti lah hai itu ni cing samse ajoni se nang hidung dan kaman itu non cuy sam kedam tam election buta itu Korkanthi Mondol Congress Committee hala aphan ke dutang abudi tu attract record bang mewe ajoni ni litung da district long da dam lo has state long itu alam palo je election aphan sitame ni litung na nitung da Korkanthi Mondol Congress Committee long nitum abudi nang larki nang jipri nitum pun nilo sidame thang talatum addition mane alama important na pimpen ang yutu la pusinang la ledlo last banga election hood nili tiket long na phibang ke abudi tumbang la mondola bodi tumbang ke kapai kapati dunjo jone nili tumbala su ti do lo so election hood asi lahaya jone ning chi subsida dolo labing kapai ai hinon grassroots level alam pulis tham sidame Congress party lo decision ke khali attack pen sinang piso ber pen itung grassroots level chuning rialam itung grassroots level chelang leadership tum bhanke alam ten apa im ardida pipe apa lahaya jonis kaji ini cisa se pini itu Congress party pen COC BJP long gidun ganali ku pen ang lining ke chet heji gidun ni lo tan Lili teklong bom no je ake hai Tuliram Ronghang sar CM sar alang lida kacari pon mesen peace pen mesen kacari pon development na mesen teklong sini cing samsi nili tumbang ke ladang cepo Lason si Rongpang Tirada datum Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MSC atum kisung deda hut mate eviction dead pen aphi puthot kedok ethakadim ki repeat hu pen najok ning ching samsi kadukawi don thong kebra phwara datum APHL se asong pen COC BJP asong long chingbedun APHL si dolor আছে 35 ঘৰৰ পৰিয়াল তেওঁলোকৰ আজি ঘৰতে জনতা আৰু বেলেগ কাৰ্যসূচী নাই যোগদানৰ কাৰ্যসূচী গতিকে আপোনালোকে চাওক আমাৰ সেকেন্ড টাৰ্মছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ লগে লগে 26টা সমষ্টিতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিপুল ভোটত আহিছে Lason si Penang anara datu mithang asong pen COC BJP asong along chepa okdun. Maya long aluhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang, Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso, East Karbi Anglong BJP Amaipu, Dhon Singh Teron, MP Horen Singh Be, MLA Bidya Singh Ingleng, MLA Rup Singh Teron, MLA Dor Singh Ronghang, Karbi Anglong Autonomous Council MAC kedo anatum chetong dunsi mesen pen mai pachun pon. News report Karbi Anglong Live.